te toi whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, ma lo le soifua manuia, usi mea le whaafonga o tala o le nei fo I tae au. Ua iai le popolenga o nisi o pūlenga o aonga, I le leai o ni faiaoga toe fo I atu I le vai aso fou, pe a whaangata le aso I faiai tui muamua o faiaoga. O le asangafua le vai aso asau le te tawana umane o faia tui muamua o faiaoga uma I te tono New Zealand, a leai e le mawhaiona usu atu I le aso lua. I moli maua le presidente o le New Zealand Principals Federation, Perry Rashi tala TV tasi, e le tasi se aonga o sa wailia tala. Ma o le popolenga wa iei nei o aonga I nui tua o lo to ai titi whai aonga o ngā lulu ai. O se tasi o aonga I le King Country, Matiere, wa mai atu ina mailana lapataiga e le mawhaiona iei ni whai aonga I sui tūlanga I whai aonga o le a le toi fo I atu I le asolua, ona ele o mana na o I whai atui. E se mai ia Matiere moli mau le Central King Country Principals Association, pe a le tasi vai tolu o whai aonga mai le se fulu wono aonga I tutono o leai tū malo. E le o mana na o e whaiani tui o koviti. Whaasalo mai le ofisa o tineimu, o le tūlanga lau fo'i lea wa iai, o le lei loa po le ala tūlanga o le aiai le au whai ngā luenga pe a umane le asonga fua le e whaia tui. O le fui mue le ilongoina whaatasi ma whaia onga e pei ona mua I sauai le polo a inga. O le afato ai loa le vaengo tineimu I le se fulu lua aso tāluai. E la vea I malato I le lisi o tangata whai ngā luenga le te tau o naso se fulu 5 ane o Novema le asonga fua lea ua umatu I muamua. Ai aso muamua Januari umatu I lua. O tangata volunteer le olo o to a te leile au whai ngā luenga. Ma o iele popolenga I tangata whai ngā luenga o ofisa tineimu I nuu tui tua. Pe a umane lava I le mana na o e whai atui. Tala sa upo le ofisa tineimu o le amanino po le ale tūlanga o le a iai le au whai ngā luenga pe a uma le asonga fua le vai aso fou. I le mata upu lava le nei, ta ue reporti le tio New Zealand, e le o manino mai pe o lea la vea I fo I maleo leo I le whaangata o tui mua mua I le asonga fua asau, pe leai. I reporti o leo lo o whaia nei tala noanga I le vao leo leo ma le malo I a inga o lo o wha malo si ai le tatau na whai o tui mo tangata whai ngā luenga. Ai pe a awhia I ma ngā luenga I le vai aso fou, pe leai. Ono o lea ele I ta ua mai leo leo I le lisi. A o whaatupula I le whainomero cases whaamoni o faanofoesea I ainga, o iele popolenga I le aafia I o isi tagata o ainga. O le whanau ora le olo o tau la mua e fesoa soani I lato nei olo o faanofoesea I ainga, ma ua lato wa ai tu e whaapopole nai. Tala le News Hub o lo o Uluai, o nisi o cases o lo o faanofoesea I ainga, e whai lava si to a tele o tangata, ma o le whaapongai lea wo ai nisi faanofoesea I whale taavale. O shed o lo te wai mea whai ngā luenga moto ngā la au e le o ni sleep out, a to ai ma se tasi na faanofoesea I te tono o lana taavale a o whaatali se awa noe no whanga faanofoesea. I reporti o leo lo feso soani e le whanau wora I mea ai ma telefoni, ma o le popolenga wa iai e le ngata o le soifua malolo ina o tangata o whaamaonia, a o le pipisi atu isi tangata o ainga e mai se lava ainga to o tele. O le faanofoesea I le fale o lea ele I levo na pasia, ma o se suinga o faia a o tau faasoa no fuanga faanofoesea, ona o le vaveanga I lungo cases ma ua I le Delta. Ua ala faimai Aukilani le nei asa fou, ma le isi suinga fou e faamamai ana tapu. O le so o se e ai Aukilani le sitepu lona lua o le lapataiga vaenga tolu, lea ua toe tatalai fale o loa, o nisi o pisinisi, ma mawhaiona whaatasitasi tangata I whafo fale e o atu I le 25 tangata o lona winga, o le numera fo I lea ua mawhai e ona whaatasitasi mō maliu, whaipoiponga, ma so o se sauninga I whai ai whafo. Le ai se suinga I le wha o ngā o le ufi fofonga, whaapele tausi o le vā maisi tangata. Ma ue talafo, tāne le se fululua I la wauli ananafi, wa leva na kiu isi tangata I whafuana o le mō le Sylvia Park. Ai le ngata I leo le te leo whaalawi loa, ma vave ta tala nisi o whale o loa I le tae au nei, ai tuwai o na tāpu ni ana nei. O lea whaato ato e ta tala I leo whai tutoa whaapele ava noa mō tangata Aukilani. E a ngai e to tono o whale o loa mō whaataunga e sei supermarketi talu mai ona whaia tāpu I le o ngā to tono le masino au kuso. O le so foi whaato ato e o mai ai le palemia Jacinda Ardern I Aukilani. Whai watu I tala mai Singapore, o so se tangata Singapore wa filifili e le whaia sona tui o le koviti. O le a le to e anga va ai tonga fitinga mau wa fua mo le whaamai. Valu se 5% tangata Singapore anga va amole tui, o le ua umatui e lua, e seile se 4% ua umatui lona tolu po le booster. Peitai, o le tele o cases fau wha maonia ma tangata tau fia I falemai a Singapore, o I la taulo o te e le whai o le tui,
Ma I ripoti le soifua maloloina, wa tili ma mawhai ma la lātou ngā luenga. O le mafuanga le ua whai le whai unga le malo, o le a mata totongi e lātou o lo o filifili e aua na I whaia tui pui pui o le COVID, pili o tonga fitinga o lo o whaia I falemai. Ma e a mata wha malu lea mai le aso valu o le masina fou. O Singapore na wha mawina I le lua sa fulu valu aso tā Uluai, le ivas fulu tasi afe cases fou wa mau o le COVID. O tala nao le nei tai au, manuia le nei aso lulu.